Gathoga kwamukira mwena wa studio togu akorwo gitareria ni matwe county namba 20 neno ni county-ini ya Kirinyaga na muthenya wa muthe tuko tukinyitanira na ikari oro hamwe na andu aria mohigereire maundu megi uteti na watho makoro magitutareria matwire uge wao wigimaini ati kuma riria uri urari prime minister kana uri urari prime minister wa Kenya Raila Odinga arakorirwo akiehera uteti wa bururi ukorwo ugithii atia na tutakuria marigu tuko tukinyitanira na ikari matwire uge wao ni uriku twambiririe maritwa na unjire kuringana na kuma riu Raila Odinga korwo ekeherera uteti ukorwo ugithii atia bururi-ini. Maritwa makwa njitagwo munene wa Kabibu kana SK ni mbere ni kwamba kubeana pole gwe family ya Raila tondu mbere ni njui Raila ta mundu wa muruiriri wa iboto cia umundu na mundu raturite aruirire uiguano no thiwa na mbere wa mwananchi wa kawaida ngenda kuga kuringana na after Raila guthie uteti wa bururi no nginya ukorwo ni ugucenjia ni gucenjia na gikiro kinene muno tondu mbere President William Ruto ni kwenda gukorwo akienda kuona ni relevance yake in the Luo Nyanza kumenya kabinda karia Raila aingirire in the broad based government and on the other side najo kiama kia ODM nimekorwo makienda kuona umbambe wao kwenda kuona no kurigia na kiama no gukorwo na usemi mbere ya kiama no gukorwo MIT kana no gukorwo mutongoria uria ukorwo akithikirwo muno thini wa Luo Nyanza na kundu kwa kiama kia ODM kirakorwo kina miri kwoguo uteti nyu gucenjia na njira nene muno but the parting shot ni kuga atiriri thayo ni wona bata na andu mamenye uiguano ukiraniriria ni gutuma Kenya icenjie na yagirire reka tunyitane na muikari ungi nake atwire kayo tatwire atiriri kuringana nawe rugama uguo kidogo thutha Raila Odinga ukorwo ehereire riu kana Raila Odinga ukorwo ahurukite uteti wa bururi-ini ukorwo githii atia wa mbere marito makwa njitagwo Kayo na kuringana na uguo kubiana ona ni kwamba kubiana na mbirambi go family ya Raila Amolo Odinga na uteti ni ugucenjia na njira nene ona tiko gucenjia ni korire ni wambitie gucenjia tondu ungiacuthirie kibaro muthenya ucio wa Raila akithikwo ni kwambiriria gukorwo na njatukano kiama-ini kia ODM o thaa icio gakona Sifuna ni mambiria kugayukana na mangi namo ni mambiria kugayukana nake president nake ni akiugaga we mwenyewe negukorwo mwena negutigirira kiama kia ODM gitikuthira na ungicuthiriria ithuĩ tukoragwo athathauri ma uteti ni ukuona mundu egutwa president kiama giake ni kia UDA guti undu kungiuka nake athie kwathana kiama-ini kiria kia ODM ni tondu kinene reke tunyitanire na mutaaramu na uhigereire maundu megie watho na maundu megie uteti guku county-ini ya Kirinyaga wakirita tutaririo twire thutha wa Raila Odinga ukorwo akiherera riu gitama iki kia uteti bururi ukorwo githii atia thengio muno Boni komaritwa ni wakiri gitao Kahiga ro mucio gwa Kirogoya nyambe njokerie pole bururi mugima gwi family ya Raila Odinga ni undu wa gikuo kiu kirokire ni ngomba kuga ati guthie kwa Raila Odinga ni guku affect maundu maingi muno guthi ku affect onde Nyanza ona guku central ni guku affect cenjetie no kira gigucenjia kinene muno ni muci kwa Raila tondu thaa ici uria twirigiriire kuona kana uria twetwanjia kuona ni ati kuria ODM ni gutathukana maita mathatu no riu kindu kiega gia gwika ni ati kana kindu kiria magire gwika matikaheka mwenye Rais Ruto aingirire kiama kiu ngatho ucio ariguo uge wa atongoria aikari na oro hamwe na andu aria mohigereire maundu megie uteti na aria makorwo makiuga ati ni mane gukorwo na mogaruruku maingi thiini wa kiama giki kana uteti wothe wa guku bururi-ini handu-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni Wathuku.